Muraho neza. Iyi ni documentaire y'ubucukumbuzi bwimbitse ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Tugiye gucukumbura turebe impamvu n'imva n'imvano duhereye mu mizi kuva kera mu myaka irenga 1000. Turaza kwibaza impamvu ibihugu byose bifite intambara muri aka kanya, dufashe ingero M23 ndetse na Congo, Israeli ndetse na Palestine, Ukraine ndetse n'Uburusiya, yewe tuza no ku Rwanda turasanga Uburundi butabanye neza n'u Rwanda. Ariko iyo ushuje amaso inyuma usanga byose ibyo bihugu tubivuze byose hejuru, cyangwa se izo ntambara zituruka kuko ibyo bihugu byahoze ari kimwe, cyangwa se byahoze ari igihugu kimwe, cyangwa se byahoze bifitanye umubano kera mu myaka yashize y'abakurambere. Ese kubera ibyo makimbirane akomeza? Hano rero ku Burusiya na Ukraine turaza kureba icyo bita Kiev and Rus nk'inkomoko y'ibihugu bitatu ari byo Ukraine, Belarus ndetse n'Uburusiya. Tuze kureba na Vladimir wa mbere, umwami wayoboye Kiev and Rus igihe kirekire ndetse afite imbaraga nyinshi cyane, nubwo yatumye ubwami buza gusenyuka. Byose turaza kubibona hano. Ikindi turaza kureba Revolution Orange yabaye muri 2004, ndetse tuza no gukomereza kuri Revolution Euromaidan yabaye 2014. Tuze kuranya twibaza ese ubundi kubera iki Ukraine cyangwa se Zelensky atava ku izima. Twibaze ese Putin we kuki atava ku izima? Ese intego ze ni izihe? Ese yazigezeho cyangwa ntarazigeraho? Ese ubundi ingamba ze ni izihe? Ese ubundi yifuza iki? Murakaza neza. Ahangaha rero tubabwira yuko intambara y'Uburusiya ni ikibazo mu karere kandi kimaze imyaka irenga 100 cyangwa se 1000. Aho tugiye kureba rero tukibaza ese ubundi iyi ntambara koko yateza intambara gatatu y'isi? Ariko mbere ko tureba ibyo katubabwire ngo murakaza neza kuri Alliance Global News. Iyi ni channel icukumbura intambara zose cyangwa se amakuru yose, ikababwira imva n'imvano yayo, ndetse amakuru akaba yizewe cyane. Reka duhere kuri Kiev and Rus. Imyaka irenga 1000 irashize amakimbirane hagati ya Ukraine n'Uburusiya atangiye. Akomoka nyirizina ku gace ngo twita Ukraine, ariko kaberamo intambara. Gusa Kiev and Rus bwahoze ari ubwami bwari bugizwe n'ibihugu bitatu by'ubu ngubu ari byo Ukraine, Uburusiya ndetse na Belarus. Uburusiya ndetse na Belarus ayo mazina akomoka nyirizina kuri icyo jambo Rus, Kiev and Rus. Belarus cyangwa se Uburusiya urumva ko Rus, Russia cyangwa se Belarus, ndetse Ukraine nayo Kiev uzikora mu mukuru wa Ukraine ubu ngubu aba Kiev niko ubundi biyita. Niyo mpamvu Kiev and Rus Uburusiya bwafashe ku jambo k'inyuma ka Rus, naho Ukraine ifata Kiev nk'umurwa mukuru wa Ukraine ubu ngubu tuvugana. Uko bwami rero twita Kiev and Rus bwahoranye imyizerere ndetse n'umuco ari byo n'ubu ngubu bakigenderaho, ari byo benshi banapfa. Gusa uko bwami tubibutsa ko bwabaye mu kinyejana cya 9, ntabwo ari cya 19, ahubwo ni icya 9. Nk'uko byumva rero urumva ko ni imyaka irenga 1000. Kiev yakoraga nk'icyicaro cy'umuco ndetse n'ubukungu bwacyo gihe, ari nayo mpamvu Ukraine y'ubu ikomeza itsimbaraye ku muco wayo. Kiev and Rus yabaye umusingi w'amateka y'ibihugu by'iki gihe ari byo Ukraine, Uburusiya ndetse na Belarus, ariko mu gihe cya Slavic civilization. Kiev and Rus yageze ku gasongero kayo mu kinyejana cya 10-11, gusa iza kurangira bya 13. Byumvikane neza ko yatangiye cyangwa se yabayeho mu kinyejana cya 9, nuko iza kurangira mu kinyejana cya 13. Wakibaza ngo mbese kuki yarangiye? Nyirizina yarangiye kubw'umwami Vladimir wa mbere ndetse na Yugoslav. Ariko nyirizina bavuga ko urupfu rwa Yugoslav ariko rwatumye icika imbaraga, kuko abahungu be bahise barwanira ubutegetsi ndetse ntibumvikana, ari naho havuye kugabanura uduce tumwe na tumwe tw'iki gihugu.
Yugoslav yapfuye mu mwaka w'1054 aribwo abahungu be batangiye kurwana ubutegetsi, ndetse birangira abaromani cyangwa se abamongoliya babwigaruriye. nibwo byaje kurangira abamongoliya mu bitero byabo byafashe Kiev cyangwa se Kievan Rus icyo gihe burundu barayigarurira. Impamvu yatumye Kievan Rus igwa ni urupfu rwa Yugoslav twabivuze, igitero cy'abamongoliya ndetse n'intambara y'abahungu be bo barwaniraga ubutegetsi. Vladimir wa mbere yagiranye umubano ukomeye cyane na Bazili, maze arongora mushiki witwaga Anna mu mwaka w'988. Nyuma yo gushyingirwa, Vladimir wa mbere yahinduye idini ry'igihugu aba umukristo wa Orthodox, ndetse asenya insengero n'ibishushanyo by'imana z'ubupfumu cyangwa se z'ubupagani. Yubatse urusengero rwa mbere rw'amabuye Kiev mu mwaka wa 1989, ndetse arwita Kiliziya y'Icyacumi. Wakwibaza ngo ese nuko cyese Kiliziya y'Icyacumi? Impamvu nuko buri kwezi umushahara w'abaga amafaranga ajya twakwita icyacumi ajya gusana ndetse no kubaka neza urusengero. Byumvikane neza ko uyu mwami Vladimir wa mbere yatangaga icyacumi. Nuko Vladimir yashyizeho icyacumi ku mushahara we nk'umutungo we kugira ngo afashe ndetse no gusana Kiliziya. Ibyo rero bikaba byaratumye Kiliziya yitwa Kiliziya y'Icyacumi, kubera ko umwami Vladimir wa mbere yatanga icyacumi kugira ngo afashe cyangwa se asane urusengero. Gusa ntirwaje kuramba, kubera ko ubwami bwa Mongoliya mu gihe bazaga bateye bashaka gufata Kievan Rus nibwo bahise barusenya cyangwa se barwangiza rurangirika cyane. Gusa ku gitekerezo cya musenyeri mukuru wa Kiev Eugene Tinov Balikovitnov, Kiliziya yongeye kubakwa hagati mu kinyejana cya 9, ariko mu mwaka w'1928 rwongeye gusenywa n'ubutegetsi bw'abasoviyete nyuma yo kongera kubakwa nk'igicumbi cy'umuco aho muri Ukraine. Bisuvuze ko umwami Vladimir wa mbere yabashije kubaka urusengero, ariko ruza gusenyuka mu ntambara y'Abamongoliya afata ubwami bwa Kievan Rus. Gusa nyuma uyu bita musenyeri Eugene aza kongera kuruvugurura mu 1928. Nuko nyuma ubwami bw'Abasoviyeti bararusenya, ariko na n'ubu tuvugana aho rwahoze rurahari ndetse rurahubatse nk'igicumbi cy'umuco muri Ukraine cy'ubukristo. Igihugu cya Kievan Rus cyaje kugwa burundu mu kinyejana cya 13, ubwo cyaterwaga n'Abamongoliya. Ubwo nyirizina ubwami bwabo burarangiye. Twakwibaza ngo ese icyo twita Uburusiya bwobo, Ukraine ndetse na Belarus biva hehe? Byakomotse hehe? Ko byari igihugu kimwe ari ubwami bumwe, ese byaje kwenda gute ngo ibihugu bitandukanye? Nkuko twabivuze hejuru, tugiye kureba inkomoko y'ibihugu byose, uko byahoze ari igihugu kimwe nuko byatandukanye n'aho amakimbirane yavuye. Iyi rero ni incamake y'uko Kievan Rus yakizemo ibihugu bitatu aribyo tuzi nka Ukraine, Uburusiya, ndetse nuko byaje kuba ibihugu by'ubu tuvugana, ndetse bifite amakimbirane akomeye cyane. Mu kinyejana cya 13 Abamongoliya bateye Kievan Rus, bigira ingaruka zikomeye kuri ubwo bwami bwa Kievan Rus. Abamongoliya bashize icyitwa Golden Horde. Ubwami bw'Abamongoliya bwafashe uduce twinshi two hahoze ari Kievan Rus. Mu kinyejana cya 12 kugera ku cya 14 hagiye ubwami bwa Galicia Volhynia, ariyo y'ubu ngubu twakwita nk'aho ari Ukraine y'ubu, ariho yaje gukomoka. Gusa icyo gihe bwari ubwami bwa Galicia Volhynia. Byumvikane neza ko bateye Abamongoliya bafata agace k'iburengerazuba gatoya aba ariko bita Galicia Volhynia. Ako gace rero ayo kaje gukomeza kaba Ukraine y'ubu. Nuko nyuma ntibyatinze ubwoko bw'Abapolonyi ndetse n'Abalituania barabatera bakongera kisubiza. Gusa abo muri Moscow nabo babona ko bishoboka, nibwo bahise batera ubwami bw'Abamongoliya. Amaze kubatera nabo babaka igice cy'iburasirazuba ariko gisatira mu majyaruguru,
bahita biyita ubwami bw'i Moscow. Ndetse ubwo bwami bwaje gukura cyane kuko byaje kurangira bwo bwiswe ubwami bw'Uburusiya. Ndetse ubwami bwa Lithuania ndetse na Polonye, ubwo bwami bwombi nibwo bwaje guhita buhuriza hamwe agace kamwe kahoze ari Ukraine yo muri Borussia, ndetse n'akandi ka Belarus. Ibyo bice byombi bahita babiteranya, bahita babyita ngo ni Polish Lithuanian Commonwealth. Iyo Polish Lithuanian Commonwealth kari agace cyangwa se bwari ubwami bwa Polonye ariko iteranije na Lithuania, ariho hari agace kamwe ka Ukraine n'akandi gace ka Belarus. Wibuke ko hari n'akandi gace gatoya k'ubwami bw'aba Moscow cyangwa se bwaje kuba ubwami bw'Uburusiya. Nuko ubwami bw'Uburusiya bwakomeje kwaguka, biza kugeraho mu cyiciro cya 18 Uburusiya bwigaruriye uduce twinshi twa Ukraine na Belarus. Ariko icyo gihe bwari mu bwami bwa Polish Lithuanian Commonwealth cyangwa se ubwami bwa Ukraine na Lithuania byiteranyije. Lithuania na Polonye byiteranyije bifite ubwami bukubiyemo Ukraine na Belarus. Byumvikane neza ko ubwami bw'Uburusiya cyangwa bw'i Moscow bwahise butera buza gufata igice cyari kirimo Ukraine na Belarus, babyimuka ku bwami bwabo. Ibitekerezo by'ibihugu bya Ukraine byatangiye kwiyubaka mu kinyejana cya 19, ariko Ukraine yakomeje kuba igice cy'ubwami bw'Uburusiya kugeza igihe ubwami bw'Uburusiya bwasenyukiye mu 1917. Ukraine yabonye ubwigenge bw'igihe gito nyuma y'intambara ya mbere y'isi, ariko nyuma yaho yinjizwa mu bwigenge bw'Abasoviyeti, ariko yinjiramo nka Repubulika ya Socialiste ya Ukraine. Ndetse na Belarus niko byagenze, kubera ko nayo ubwigenge gitoya, ariko nayo n'ubundi mu gihe cy'Abasoviyeti ihita yinjira muri leta zunze z'Abasoviyeti, yinjiramo nka leta ya cyangwa se Repubulika Socialiste ya Belarus. Byumvikane neza ko leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti zarimo ibihugu byinshi, ari nabwo rero na Ukraine yinjiyemo yitwa Repubulika ya Socialiste ya Ukraine, naho Belarus yo yitwa Repubulika ya Socialiste ya Ukraine, ndetse n'Uburusiya bwarimo nabwo. Byumvikane neza ko kugeza ubwo ni ibihugu bitatu bitandukanye, ariko cyase ni Repubulika eshatu zitandukanye, ariko ziri mu muryango umwe, ari wo wunze ubumwe w'Abasoviyeti. Gusa Uburusiya na Ukraine ndetse na Belarus byaje gutandukana ubwo leta zimwe z'Abasoviyeti zasenyukaga. Gusa nubwo byasenyutse, Uburusiya bwafite ijambo rikomeye, bwasigaye ari igihugu kinini kandi bafite imbaraga nyinshi zikomeye ku bihugu bindi bisigaye. Cyane cyane Belarus nk'inshuti y'Uburusiya bakomeje gukorana kuva cyane byabaye kuvaho Perezida Alexander Lukashenko wayoboye icyo gihugu cya Belarus kuva 1994 kugeza ubu, ni inshuti cyane ya Putin, Vladimir Putin w'ubu. Ariko Ukraine yo nyuma y'abona ubwigenge cyangwa se mu Masoviyete byakomeje kugorana. Wakibaza impamvu byagoranye, ariko irazwi neza cyane, kubera ko ubundi abo muri Ukraine buri gihe buri mwaka bibuka ababo bapfuye barenga 3 miliyoni. Ubundi bavuga ko bakoreye jenoside n'Abasoviyete, nubwo wenda ibihugu bimwe bitabyemera. Gusa iyo jenoside bakoreye tuzayigarukaho tuyiganireho neza yo mucukumbure bamenyere ibyayo. Gusa urwango rukomeye cyane rwavuye aho ngaho, kubera ko bakoreye jenoside y'ibiribwa. Iyo jenoside no yaje gutuma urwango rwa Ukraine ndetse n'Uburusiya rukamuka, aho babikishije inzara baje kwita ngo ni Holodomor. Holodomor ni inzara yakorewe abanya-Ukraine bakoresheje ibiribwa, ibyo basaruriye byose bakabibaka. Kuko izo mpamvu rero Ukraine yakomeje kwivumbagatanya cyangwa se yigira nk'aho igihugu gishoboye kigomba kwigenga, ariko ntibyayikundira ko perezida ajyagaho wese yabaga yatumwe n'Uburusiya, kandi koko akorana n'Uburusiya bya hafi ayo bamushyizeho. Mbese niho atinya kuvuga ko Vladimir Putin ari we wayoboraga kiriya gihugu mu bundi buryo. Gusa ibyo ntibyatinze, kubera ko
cyo bita revolution ya orange. Revolution ya orange, iyi ni revolution yakomeye cyane yabaye 2004. Iyo revolution orange yabaye 2004, ahanini byatewe n'imyigaragambyo y'abaturage bavugaga ko mu buyobozi bwabo harimo ruswa, harimo akarengane ndetse n'ibindi byinshi bitari byiza. Abaturage nk'abo bavugaga yuko bahezwa ndetse badahabwa agaciro. Aho ngaho hari ku buyobozi bw'uwo bitaga perezida Leonid Kuchma. Icyo gihe ariko yarageze kuri manda ya nyuma kubera ko hari amatora. Ayo matora rero abaturage bagize nk'ikintu batangiriraho barwanya ubutegetsi cyangwa se bashaka impinduka. Icyo gihe rero hari abatavuga rumwe na leta umukandida wabo ndetse n'undi mukandida ushyigikiwe na Kuchma ariwe Viktor Yanukovych, ndetse atanga ko batsinze amatora. Ariko bikavugwa yuko byakorwaga na leta y'Uburusiya ya Vladimir Putin. Byateje akazi gakomeye cyane, imyigaragambyo idasanzwe ndetse haba imivurungano ikomeye cyane bitewe n'uko bavuga ko amatora yabayemo uburiganya. Habaye iterabwoba ku batoraga mu bundi buryo, bahinda cyangwa se bahimba amajwi cyangwa se barayiba. Abarebwa n'aya matora ubwabo bivugiye yuko amatora rwose yibwe, amajwi yibwe ku buryo bugaragara, ndetse harimo imbaraga z'Uburusiya bwivanze mu matora yabo kugira ngo badakora impinduka. Ibyo byateje imyivumbagatanyo cyane ku buryo byazamuye umubare utavuga rumwe na leta. Ngaho nyirizina ahantu umurango rwatutumbiye rurakomera cyane, ndetse na Amerika ibyivanga bivuga yuko Uburusiya tugomba kwivanga mu gihugu cy'abandi bica amatora yabo. Iyo revolution d'orange yararangiye n'ubundi Uburusiya buratsinda, cyangwa se perezida wari uriho arakomeza n'ubundi Viktor arakomeza arayobora. Gusa abaturage batishimye na Amerika atishimye ndetse n'Uburayi. Icyo gihe bifuzaga yuko haba impinduka. Gusa ntibyarangiriye aho. Viktor yayoboye kugeza mu mwaka wa 2014 ubwo andi matora yarageze. Icyo gihe nabwo yasaba revolution bita Euromaidan. Euromaidan yari imyigaragambyo yabereye muri Ukraine guhera mu Ukuboza 2013 kugeza muri Gashyantare 2014. Imyigaragambyo yatangiye ubwo perezida Viktor Yanukovych yanze gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye n'Uburayi European Union, maze agahitamo kubana bya hafi n'Uburusiya. Izina Euromaidan rikomoka ku ijambo Euro ryerekana ubumwe bw'Uburayi, ndetse na Maidan risobanura isoko cyangwa se kwibumbira hamwe. Aho benshi mu bigaragambyaga bahuriraga mu murwa mukuru i Kiev ku gace bita Independence Square, aho nyirizina bahita Nezherenost. Icyo gihe abigaragambyaga benshi bifuzaga yuko Ukraine yajya mu Burayi aho gukorana n'Uburusiya bya hafi, ndetse bakayibona nk'inzira ya demokarasi, iterambere mu bukungu ndetse n'umutekano n'ikoranabuhanga, dore ko ibihugu byateye imbere muri ibyo. Gusa Amerika n'Uburayi byari byihishe inyuma n'ubundi iyo myigaragambyo ikomeye cyane, kubera ko bavuga ko aribo bayitezaga. Iyi myigaragambyo yarangiye Gashyantare 2014, imitungo ya leta myinshi yangiritse, abantu benshi bahapfiriye, ndetse n'igisirikare cyakoresheje imbaraga nyinshi, ndetse bituma n'abasirikare benshi cyangwa abashinzwe umutekano bumva yuko koko hakeneye impinduka. Euromaidan yatumye Yanukovych akurwa ku butegetsi, maze hashyirwaho ubutegetsi bushya bwahise butangira inzira yo kwinjiza Ukraine mu muryango w'i Burayi no kugabanya ubutegetsi bw'Abarusiya muri iki gihugu. Gusa nyuma y'iyo myigaragambyo Euromaidan yakuyeho perezida Viktor Yanukovych, Uburusiya bwatangije igitero kuri Crimea. Crimea ni agace ko muri Ukraine, bwigarurira ako gace ndetse gatuyemo Abarusiya benshi. Nyuma y'itora rya referendum ryateje impaka, ariko Crimea byarangiye n'ubundi ryemeje ko yemerwa ku Burusiya, ndetse n'ubu tuvugana uyu munsi wa none ni agace k'Uburusiya yatwaye mu 2014 kometse ku Burusiya. Ari nayo mpamvu Abanya-Ukraine barwana bavuga bati ntabwo twakwemera yuko mudutwara ahandi hantu. Ubu tuvugana aho hafashwe n'Uburusiya, Ukraine ushaka kuhagaruza. Euromaidan yasize ubukungu bwangiritse cyane, ndetse abaturage benshi bagize ubukene, umutekano muke n'inzara bikomeye.
perezida wabanjirije umunyarwenya twita Volodymyr Zelensky wagiye 2014 nyuma ya Ramadan yitwa Petro Poroshenko. Yabaye perezida wa Ukraine kuva tariki ya 7 Kamena 2014 kugera ku itariki 20 Gicurasi 2019. Poroshenko ni umucuruzi w'umunyapolitiki watsinze amatora icyo gihe, ndetse we yavuze ko agomba kwibanda cyane mu gushyira Ukraine mu Burayi ndetse akongera ingabo agaranga n'ibitero by'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine. Gusa bikavuga yuko yarashyizweho na Vladimir Putin mu ibanga rikomeye cyane, ari nayo mpamvu ntacyo yageragaho. Ibyo rero byatumye Amerika ndetse n'u Burayi babona yuko nta kintu ari kubafasha, nuko nibwo bahise bafata umwanzuro wo gushyira Volodymyr Zelensky. Tariki 24 Gashyantare 2022 ejo bundi Uburusiya bwateye Ukraine ku ngoma ya Volodymyr Zelensky, umunyakomedi wiyitaga umukozi wa rubanda muri komedi yakinaga. Avuga ko bugamije guca intege ingabo za NATO. Putin yateye Gashyantare 2022 avuga ko adashaka ko Ukraine ijya muri NATO. Tukiri ahangaha twibaze byinshi, twibaza ngo mbese ubundi kujya muri NATO bisobanuye iki kuri Uburusiya, cyangwa se bivuze iki? Mbere yuko dusoza twibaze ngo ubundi Putin yifuza iki, cyangwa se yakigezeho? Nyirizina iyo tusesenguye dusanga Putin icyo yifuza yarakigezeho, ariko akaba akikirinda. Abahanga na perezida w'Ubushinwa yavugiye yuko ubwe abona Putin icyo yifuza yakigezeho, gahoro gahoro azatwara Ukraine kandi kirangira yitwaye yose, nk'uko Crimea 2014 yitwaye bikarangira byibagiranye. Ndetse n'uyu mwaka 2022 yateye avuga ati reka fatira cyo iburasirazuba ka Donbass nimara kugafata nako nkomekeho, bityo gahoro gahoro nzagira amfate Ukraine yose mu gihe batemera ko bakora ibyo nshaka. Tukiraho twibaza ngo ese ubundi kuba Ukraine yajya muri NATO y'ubwabo byayifasha iki? Icyo gihe Uburayi ndetse na Amerika cyangwa se ingabo za NATO zatazubaka ibirindiro bikomeye cyane muri Ukraine ku buryo kwitera byagorana. Ubwirinzi mu kirere bahita babukaza ndetse bagatega ibisasu bya kirimbuzi mu cyo gihugu. Ibisasu bya kirimbuzi nka Satani kabiri y'Uburusiya wakibaza ngo kibamariye iki, cyangwa se bya Amerika bikomeye cyane yayimarira iki mu gihe yawe Ukraine yagiye muri NATO? Ukraine namutse muri NATO icyo gihe bisobanuye ko Uburayi ndetse na Amerika bakwa kujya ibisasu bya kirimbuzi muri Ukraine kandi kubitera mu Burusiya ni amasegonda. Icyo gihe rero iyo umuntu akwegereye kandi avuze igisasu kireba iwawe kukubwira ngo kora iki, ugikora wirukanga cyane kuko uzi ko yagushanyaguza mu masegonda. Ariko uzi ko ari kure kuko hora ku ibisasu by'ubwirinzi bishwanyaguza ibindi, uba wizeye yuko kirahagera wakibonye ku buryo kwishanyagura byakorohera. Ariko iyo akwegereye wajya kwibona cyakugezeho. Ari nayo mpamvu rero Putin yifuza gufata ibisasu bya Ukraine, avuga ati nzaba mbari imbere n'ubundi nzabagotera hano ntabwo bazangeraho. Wakibaza ngo ese ubundi intambara izarangira gute? Ntabwo wabimenya, ntabwo wabigena. Gusa uyu munsi tuvugana kuri iki kiganiro nibwo Ukraine yakomeje kwinjira mu gace ka Kursk mu Burusiya, aho yashyizeho ingabo nyinshi kandi ku gace kari mu maboko yabo. Gusa perezida wa Belarus Alexander Lukashenko nawe yasabye Uburusiya na Ukraine kuba bagirana ibiganiro kuko abona iyo ntambara amaherezo azakururukira mu gihugu cye. Gusa ikindi kivuga uyu munsi nuko indege y'abasirikare b'Uburusiya no mu bwoko bwa Tu-22M3 yakoreye impanuka mu gace ka Siberia muri Siberia kubera ibibazo bya tekinike. Iyo ndege ya Tu-22M3 aho muri Siberia ivuga yuko yakoreye impanuka, gusa ntabwo batangaza abantu bapfirimo ko baba bangana cyangwa se icyabiteye. Iyi ngiyi ni Alliance Global News. Kora subscribe kugira ngo tugire ibiganiro bikomeje kandi bicukumbuye. Ukore na like, duhe comment utubwire icyo twahindura icyo twakongera. Kandi ikindi turabarare ku kiganiro gikurikira aho tuzababwira kuri jenoside yakorewe abanya-Ukraine nubwo itaremezwa neza. Murakoze cyane kubana natwe, turabashimiye. Mugira amahoro.